Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khublei bang ibriang subhai pi Shekimat Khubor mata kacanmit. Ni pai shwa Shekimat Khubor naga Jylla. Ka Deputy Commissioner Jong East Khasi Hills District ke Kongreseta Mary Korba kalai khublei kerpang ni kipat ba nong shong ka Jylla ha ka jing rakhi ye ka jingyo Jylla bapura ka belasan pusaus nam ka Meghalaya ya ka bela rakhi ha ka apui trik Kyllalyngkot arajar arpunriu. Haga jia kram Pyrthei Pyrthei Khubor ka Deputy Commissioner Kylleng baga Jylla Meghalaya kalaya syaprang hakini kisan pusaus nam watla kadang dega Jylla ka badang kena hinde ginong shoshnong kila kiu ba kila pau haki babon kilyang la kalong haka yok akon. Hadi ka jingpe menapat ba baya ka Maternal and Child Health Hospital na civil hospital nongston on pin kendia no bat ban pin trekam no hak building jong ka Maternal and Child Health Hospital kawasan Pojing Thia hapo ka shnong apa ni nongston la sakhi bagan ka shlam ajing sumar ka bladep bante la kham slam kelas dang ban trekam nadu kat phuwai trek Kyllalyngkot arajar apusan ka badai ru ka ski ba ka Meghalaya klara khie ka jinya lenti ha ka jingyo ya ka Jylla bapura asan bu saus nam kinthi. Ka Indian Council for Cultural Relations Zonal Office Northeast haringkat ka jinga trailang ba ka Department of Arts and Culture ka Sarkar Meghalaya kan penlong yak 11 India International Dance and Music Festival haka arpu atrik bat haka arpu laitrik Kyllalyngkot arajar apunriu haka por ndriu buje janmit hausu sotha auditorium Shillong. Party Commander Decoy Umsim BOP Jong BSF East Khasi Hills kila ujor jahar syaki pulit bahaka mit jong ka khandai trik Kyllalyngkot arajar apunriu kila abad ya kuwe kali kebedan ya registration number ML Shipodi Sunlight Arlai belanya adu bani star baman rupras nem karta layo abad najan upila syaja aspa nyupuar/sun S HBOP perdiwa bat hapok kali kidan hendrungut kinang Bangladesh. Tadan ru sa kawai ke jahat bagi BSF kila ujor syaki pulit bahaka at potrek Kyllalyngkot pan kila yo bat ya kawai kali kamai kebedan yu registration number ML not Sanjay R not do not balanya do just mukim badan lang bat kalok jong u layo bat ya kaniru nakajuk kajaka bahab HBOP terdiwa. Ka Southwest Khasi Hills District haka arpuwai truk Kyllalyngkot arajar apunriu klara khi ka Meghalaya di lani ka jingyo Jylla bapura jong ka Meghalaya ya ka jingra khila penlong hada ka office to Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District ringkat ka jinga trailang bat ka District Basketball Association Southwest Khasi Hills District. Usodar ke elaka site sopen uba Dawning Star kenta ula dawai ki bor penya jong ke National Institute of Technology Sora bakin khot piang da ko weke tanda ke bathmai hadir melalap bagan North Eastern Security Service Private Limited kelayat lan klaim dapan ni no objection certificate na ke elaka shwaban thap ya ke tanda na ke benta ka kam apahara ha ka shlam puli jong ke National Institute of Technology Sora. Hindrugul ki kena school na kaniga Jylla Meghalaya kalit benishim benta haka Second Federation Cup Taekwondo arajar pusan arajar apunriu kablalong handong ba Jaipur Rajasthan. Haka pomse kiran arngut kiblayo kurta kama kata ka Larina Daniel Lingdok Maulong na Loreto Convent Shillong baru Clifford Luram na St. Anthony's Higher Secondary School Shillong. Kini ki arngun kliyo Korea kata kamarnong. Kat baha ka freestyle ka Aira H. Walang na Loreto Convent Shillong kaliyo kur ya kata kemarupa. Mentaping nya phai ki Khubor na kari. Wada preng gi kan at Kylleng ke Pyrthei ke jinglong jingman hakayok ka kot menta ka ai ke jin kermen banyak syakmat bad ka GDP na ke benta usnam arajar pusan arajar apunriu ke pitni baki India kadangdon hakayok ka kot ke behe bad ke bakius tatam ha ke Pyrthei kat kum ke jingkhen jong Reserve Bank of India. Unoi lam Kylleng Persha hapok yung norbat hawan jong ke West Bengal usuvendu adhikari hakasngi palai ulakan thop Persha deka sarkar jong ke Mamata Banerjee hadir maklami ke jinga ki ha ke jing bishar ya ke Special Intensive Revision ha itahar Juggernaut Dinajpur District.
Kajing penkreat nak bentak election syagayeng darba tauan jangka Tamil Nadu menta usnam arah cara punril kelayat syakmat hadirin bak Election Commission of India kelas sam iki syap syaki atli kiseng zain Pyrthei hasyua kejenyakun tevon. Presiden ka YSR Congress Parti UYS Jagan Mohan Reddy hakasni palai ulakren dak basyai Makam dan jumut benlej syagayeng darba jong ke Andhra Pradesh lemda ai hau ya ke kerdan kumunoi lam Kylleng Persya. Kelajia kajing Pyrthei ke baklain borbha ha ke distrik jong ke Siwan ha ke sengi palai tang hadin ba Nitish Kumar ubdai umendirang ba ke Bihar ulapoi ha ke distrik penishim benta ha ke Samriddhi Yatra. Kisam la pule lagi apu wait lagi ri lawan jengo ya ke DG NCC camp bat kleshim bentaru bat kisam la pule nakri India ha ke program at home belapen long da ke NCC. Kisam la pule kinselet jengo ya ke India Gate bat ya ke National War Memorial banai buram ya ke shipai jong kri India ki blaklatno. Ka National Green Tribunal klashim kia bahai ke Khubor halo ke jinyap jong software engineer belatip kerteng kum u Yuvraj Mehta ublat penyus tem kartau blaklat no hadin berkali jong u kelahap hakat liu kepeladap ha sektor shispa sanpo jong ke Noida. Ke ISI jong ke Pakistan kelapnya sok lang ya ke kinhuan le no Islamic State Khorasan Province bat ke Lashkar-e-Taiba Banhir Thma hai Khyber Pakhtunkhwa Persya ya ke Tarik Taliban Pakistan. Minta apa inya pai syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Presiden jong ke Russia Vladimir Putin lapin bena bu unsia kendo ya unong raktin bekerpang jong Presiden Donald Trump ha United States Steve Witkoff bat unong sengkam Jared Kushner ha kesengi palai onggilat Pyrthei Khubor jong ke negeri. Presiden jong ke Amerika Donald Trump ulaong ba ke Middle East ke Khamshong Shingan hadin ke jengkren baru Presiden jong ke Egypt Abdel Fattah el-Sisi ha Davos. Ula kedau ya ke jing songsok ha Gaza bat ke jing menjur halo ke Board of Peace ke bola terwa banwan ra ya ke songsok syangsan. Uminti ke tenat kambari jong ke Denmark ula Slok Rasmussen ula pediang pat ba ya ke jing khot jong Presiden jong ke Amerika Donald Trump ban keren bet ha ke biade bat ke nongrim jong ke Denmark halo ke Greenland onggilar Pyrthei Khubor jong ke Denmark. Presiden ke US Donald Trump ulaong ba ke lentri terekam ke Bathemai bat ke NATO halo ke jingada ya ke Greenland bat ke Arctic kan long ling ba ke jinga Kylleng ya ke Lingkor bat ke Parlok ke Trelang hapo ke NATO. Kadi ke jing menjur kalami na ke jinga kran ha ke World Economic Forum ke Blalong ha Davos. Ha ke jingha thma jong Ukraine ya ke Kyllalyngkot ha ke than Krasnodar jong Russia klapen yam ya ke Kyllalyngkot ke Brio lai thu ki porsin shar jong ke Russia. Ulat ke Jylla Krasnodar Uvenyamin ken Trafiev lai thu link ba ke Telegram bagani ke jing Pyrthei ke Ukraine daki drone kalakta ki Kyllalyngkot ki badon ha ke Shnong Volna ke badon ha ke Dembruk district. Ke Human Rights Council jong ke Pakistan klapen long ke jing ki pat ba Shabal jong ke Karachi Press Club bandawa hier Shukino Mardor ye umeya jong ke Karachi umur taza wahab bat benle dak beting dak an persya ikitu kiberan kiti halor ke jingplo jong ke Gul Plaza Shopping Mall ke belashim ke jingim jong kin ru phongot ki min simbrio bat bungut ki blamensa ke India ha kesmi palai lapen poi haduh nyo point santon ki dawai bampong Shah Kabul ban penbiang ke jinon kam jong kinong pang cancer hakri Afghanistan. Tikita lagi Khubor hakimat kimat mtakajan miet kublik.